svima na početku ove konferencije novine nakon utakmice, čestitke najprije gostima na pobjedi. Evo, uzeli ste sve ono što su vam domaćini ponudili, sve greške ste iskoristili i evo zaslužena победа. Спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить за хороший прием команду организаторов. Все действительно на хорошем уровне. Что касается игры, игра была для нас очень тяжелая. Мы сначала нам удалось повести, потом мы отрезок проиграли. Тоже, в принципе, такое было и во втором тайме. Я очень счастлив, что ребята проявили характер, и мы этот матч выиграли. Hoću ja prevesti? Može. A ništa, on se zahvaljuje se svima tu, domaćinima i tako to. I ništa, sviđalo mu se mnogo što je naša ekipa promijenila karakter i pored toga što smo gubili, promijenili smo malo naš karakter i na kraju smo pobjedili. To je nešto što mu se sviđalo najviše. Dvije vrlo uzbudljive utakmice i u Zaporožju ovdje. Jeste. Ja sam bio jednom ovdje prije dugo godina s Lovćenom i znam da je teško tu da se pobjedi. Tada je bilo neriješeno ili smo izgubili, ne znam, ali teško je bilo i tada, a i sad isto teško. U Zaporožju je isto bilo teško, na kraju smo slavili isto kao ovdje, baš mnogo slično. Ja bih se isto zahvalio svima iz Nexa, sviđa mi se kako igraju, mi smo vas gledali i igrali smo s vama i gledali smo neke utakmice koje ste igrali sa Benficom i tako i poštujemo to što radite i eto, danas smo mi pobjedili, ništa, hvala, to je to. Da, evo kao da je zaista gostujuća ekipa prepisala onaj scenarij iz Lisabona, ali baš se nekako poklopilo sve u tih 5 minuta. Je, da, džabe nama što smo odigrali dobro i što odigramo dobar dio utakmice, lijepo kad na kraju to sve prolijemo, opet evo, vjerovatno ekipu onaj promašena 2 penala par minuta prije kraja blokiralo i prebacilo na utakmicu s Lisabonom i tu smo izgubili skroz konce, više nismo uspjeli povezati suvisni napad. Šta reći, trebamo analizirati, uzeti ono što je dobro i početi trenirati zadnjih 5 minuta. Zaista je bilo dobrih razdoblja u ovoj utakmici, loše otvaranje, ali onda zaista dobro. Pa naravno, Motor je fenomenalna ekipa, nije lako igrati protiv njih, tako da igraš nekad i toliko dobro koliko ti protivnik dopusti, ali evo, kažem, dobar dio utakmice smo pokazali, dobar atraktivan rukomet, zabijali smo dosta golova iz tranzicije, na kraju, kažem, blokada, promašeni ziceri, šanse nas je opet koštalo zadnjih par minuta bodovane. Treba se izvući iz toga, sami smo ušli u rupu, sad trebamo sami izgrebati i iskopati na svjetlo dana. Frane, nije jednostavno vama igračima sigurno poslije ovakvih utakmica, evo 2 za redom. Večeras, evo, dobro se iskoristio svoju minutažu, ali vjerojatno bi to sve promijenio za pobjedu. Pa tako je, kao što je rekao trener, većina utakmica smo stvarno igrali dobro, ali opet tih zadnjih par minuta, nedovoljno koncentracije, fulani ziceri, probijanja, sve neke sitnice koje nas na kraju koštaju pobjede. Svakako bi svoju igru, svoje golove sebi promijenio, samo da se taj kraj može nekako ti 5 minuta uvijek što zeznemo. Ali šta je tu je, čestito bi gostima i to je to. Imali ste jedan zajednički sastanak bez trenera nakon utakmice, evo Saša se ispričao svim gledateljima. Pa da, tako je, mislim da imam pravo svaku riječ i da moramo bolje. Ništa, onda svi izvucite, evo, vama sretno doma prije svega, sretan put. A nama stiže Vardar 15. Mislim da se trebamo prije psihološki popraviti u glavu. Pa je, između još utakmica do Vardara sa Kinezima u Zagrebu. Zadnje kolo ovog dijela Sehije nam dolazi Vardar. Želimo upisati 6 bodova, sigurno da moramo gledati prvo da u Zagrebu odigramo jednu dobru utakmicu, da se vratimo na pobjedničke staze i onda doma protiv Vardara probati odigrati što je bolje moguće i upisati bodove.